I pozdrav ljudi, dobrodošao da je Serbian Gamer, evo nas ponovo na onom istom serveru, znači Endercraft. I planirao sam da kupim XP bottle, svi samo koliko koštaju, i kupit ću XP bottle 1516, znači kupit ću jednu, dve, ću kucati mani, koliko, 980, ok, kupit ću, košta ovaj netherwart, ne, par za ovom, ne veze, tako da, kupit ću ovoga, 2 komada bi trebalo da kupim, dobro. Dosta. Idem home. A svaki slučaj da mi neko kad bacam da mi ne krade XP bočice. I htio sam da enchantam ovaj chestplate ovdje. Znači chestplate ovdje. Tako da ajde počnemo. I evo, završio sam sa tim. Dosta je trajalo. Znači puno. Pa dobro. Evi je mrak. Jer nisam pa da ugovorim the brightness. Bright. Ok. Znači sada vidim nešto vidi. Idemo na kraju pa home. Da vidim da možda za 17 level da uradim. Ne, čet ću onda sekiru. Čet ću sekiru dok ne stignu. Znači... Šta ste desilo sa vodom? Voda je tu. Ok, enchantat ću sekiru. Pa da idemo šta sam dobio. Šta ću dobiti na sekirici. Negdje, Unbreaking 2. Kola. Mogu slobodno da prodam. Jer drugo mi ništa i ne preostaje. Ne. Kao što vidite sam dobio za misle Looting 2, ovdje Unbreaking 2, a ovdje Efficiency 2. Ovo mi da odnim. Bitch. Što ovo nije tu? Ovdje? Ništa, onda ću vam ovo malo preuređivati. Stavim tu. Onda ne mogu gore za glavu. Ništa, znači stavim ovdje. Da, sam kupio ovaj ender častiće. Pa gdje mogu da ih stavim? Sjetio sam se. Da neka bude tu, ali da neka bude tu. Tadam. Tako je pre, možete ući ovdje, možete i da ne morate da uđete. Sad ću oko čita. To bi bilo to ljudi za copsatu. Što se sjeća i pošto nešto radimo, odjedno mi zapala na pamet, pošto nisam nešto radim, pošto nisam nešto serviram, pa da nešto, bilo što će pisati, čao.